Thome wa masema wia otondo tunakwathie kana twithia tuyengewa muthenyani wa umuthi twikuangaliko cia makindu na ni tina wa kio cha mwana kiomwe ula withita ikala na thina kwa ibinda ya mbe wa miaka miongweli ethite ayikacho kwisila paute ibune yake na niwe tukiene kana tuyengewa nake na tuimanya kila kithite kimusumbua na ni kana withe ni twamanya undu tutonya umutethia na tutanaendea na usubscribe katika channel kicha Thome wa masema wia ni kana tuende na unena ni ana kila ibinda otwa kuikia kaindo ukethia wa o ukikeloela na indiketha wina ngewa ukwenda tumie kana wina undu ukusumbwa notona kwenda tuweya ikitha kana no tutumia email kwisila kwa thomewamasi@gmail.com na nitukwitha tukwatania vamwe naku ula utwetie makindu muthenyani wa umuthi ni wongwenda uthocha ni kana twelesengewa yake undu ithite yeile ni undu ba Thomeni wa masi tunaisie ni kunena na kuweta maundu la withito yesila kuno ngwenda uthocha yu ni kana twelese maisha make undu methite mailie. Karibu sana ndini wa channel kicha Thome wa Masimawia. Wiambia kutuelesia masito maku no ituelesia balosia iwe. Masito makwa nita wa mudedi njimi zewa mulele na nethiwe na mathina ma kumile chone pu. Nyende utuelesia wina miaka ya nata? Oini na miaka 28. Niwe itunya miaka elani na lo. Kumela wasiwe. Kumela na siwe. Na waminosia wanenda utuelese yu kwena kwa kukwithito kuili ata kuma ila wasiwe walika skulu nenda yutobenge waya kuyutoelesie undu wananga ngite wana kwa yukwethiwe na mboto elese thinosu mbego wethiye kumendi thinosu wethiwe kumana ciawa niwe nethiwe na thinosu oyu wesie kwimania bayuwe kana wena miaka yanata nezio managani na thinosu ni na miaka 8 niwe nezio stuka ina neva kana ni na thina wanya kana na thina wa ni kiro pa igwa kumile chone bu na wethe ya thinosu gumwene no ambata masomo makwa tuelese yu ni walikile class cha imeni wambe ya nursery na alikile class cha na alikile nursery nursery na somanga na yu class 4 nibo alimu mogie mazise mambia na mwana weteze kamuno yu pe mathina la imethabo na ndia soma na juma kikathela nuri namba kungamwa ngamba usembe hospitali kina Nairobi ngamba twanga zingaziwa na yu wethe yu yuko mawe nursery woka class cha standard 1 wali standard 2 bado no hospitali bado wethe no niende na ku hospitali no ka yu nabika class 3 niwe wogie iwethia alimu no meonda banyarero makambia no tukwenda mwana wamba kuunga mobanini wamba kuitwa obwe undu yuthe no la wina gwone thina munene na ni kwizoti ni ku skulu ciana kana ciithauka kana kara kwiza ko kakaothela usino thina ngogalika so yubu class 3 ni bo alimu imambisa kunenia mambe ombe twenda yu mwana unga me skulu woka wabika class cha kana abika class cha kana wono gie yu wethia yu uthino na umwana wa mbe kwendo kunzidi ya muno ko yu masomo mako kubi wabicha ba uyu masomo mako na abika class 4 alimu no mama mbonga mize mambe mbothi witwe mwana wapoa wa kisomo no kwa wende nacho yu woka wethia yu miaka la no kana kuthania nayo na ila neka lanza muno nditwa dijulikelwa witi kinara wethe iko kosio kenge school ona kukochonge school na bwa wethe ni thina nuri mundu munene bina akita kuunga me school binondu amathina azuma yuwe class ya kana ne class ya kana yuwe ba school we muteti ni mathina mebala wabitila mathina na bitiye muno undu school nenda datia nana tutani twa kwithoba na gwana kila muvuko za waneke arutani nundu wa thino ajedoka nundu no beta katani diambo tichone ithindi bangula ndiyo bakatani kange kasyo wethe yona menugele yakwa yu
nuka otene nundu singi uthina bondo rono ngwati wa lelo ni ukethia yunda mandete kamota kan theje musi na utethia na kola wangu endo mbeza lakini wa ambele ondu nile wa ko mana engu mana yuko amwe mama thina wa bitila ni makwithia utasoma mpaka masala mailite kusoma mwana masala yuni ma samonzo na alimu ni manenga mwana ngambo kuthio musi akambia mbodhi weso banye motoka ona yu ona singe membea we ona ukaiwo tino suo sidia muno no leo sio no kira wozo mubuko gageto thio mwana go koko ne wethe yuthe no su ni mwingi wekalanga ngata yu kilasini wae marafiki kana yu kilasini wekalata kilasini yu kilasini kala kebela chako na nengero kebela chako ni weka undu siana ingi ni siange yamo undu sia arabaja mwalimu sikamwe mwalimu mwana tu wena mukote museo mwalimu ekitomea kana ina mwana ozu ninya ne mwezo ndu wile otethia ziana simukolelwe muno ethia nake mwalimu ndu ni mwe ekitokilia so yu wekala we weka kala ni weka ndiye sasa ya break siana yu maluko thio thauka ona sasa ya break yu maluka lakini otethia nikitothia kalo bandu bakwa ni wanga kitokono ziana sietha kunundo gezolika mjezo ni wono nda kwa ni neze mathenala ni namo nongumena nitino yela wa mine class mine la wabikie standard 4 wo kayua mbesa kwekala nasi iwe no gena mbe kwekala na jima kwa ajima ko imambe kunjulikela kola yume kunya mbesa mendo hospitali kinara ithi nisoba nyo bandu ba itwa ila twa indie ithe takitali matwe yange wa ya besila yumenda matwe mena ngili mana na 50 ithu twa mi ithu twisiona ithu twazo kithio ko makendo wethe ayu basa kwithe yu tikitiola twaiba mu twaibaku wethe imbesila itwa nange ba leloni embinge na wethe ayu yu masima kono bomba yeno kwadi namba kwekala musimu eso tungwenge kinandi lobi undwa the na mbesa na pema we yuko mawla omie yuba omie school na ngitio we aneta ni mawe meba yu ala utono thukuma yuko musie kweka pe undu utona kweka mawe ala ine thani thukuma no makutwe lakini ututi mwasa te uwa kukumana ututi mwasa mawe yange yuno thiano kuthambitu mililo otethia ni lilo mesani kana kebelani oyange wethia akuwa no sa kwithana mathina mathina langi wethia no kukila kindu kile ndio kelia kana kwinza bandu kana kugwa kindu mathina mundi mwasu yu ila wokela kwacha yu maisha mako methia muthina waku wambe ya hata yu ila no kela kwacha maisha mako metha na thina munundu ona ndizani zi mutha no zuni thaki kana nunya mbesa ba mundu ba emuthu wa mbomba ndikanilu athiala mekuona ni mandete byo mundu yona wathiwe ni wa mundu akwea ni kunenga we mwana kana okomea ba kana ukakwata nundu ukagwia banga kwata mbanga utethia yuma linala na mene wetete ni mwazu kuyuo kila wethia no kutethia ngisiwo ba kutembeta no kutembea nga ba kutethia jajio bala ndona ende yukukutulia ngo ba ende na ndo ni labda yu chana no wonio mathina lazima ko labda me ovitila why say you kwe yu milu we yu ukasia nene gwanganya na ngania ekaninga zeka no wandele wa approach mondo autethe sio kwate witi yu mondo la yu na sio mona na wa ndio kuondethia ne aziani we na tata na uziwe twa mwithio kwilobi na wote jora utethia naguo ekio rutethio na utethio wa mbesa wa tupesa twenda twepo twandike wakati wikinata wa rutethio na silingi mana thambatu wa twaiziwa wande na mbesa ingi ithi twethia twathi twandike wakati na yutu mabuyunwa twewe ndakitali ma chatwiye etha mutie na mbesa ila yutu twamweteje witi wa mwana ndo ambotomeka niwe twokie twoka twajaribu ba makendo matwiye mo matikwenda kwepa mundu witio masini cia witio matena cio
Na nundu no wianite ndina miaka ningi wambe na miaka yanata ina 28 na ni mathina ngi mebala withiete wisila yu yani there ndisila muno kayu ala wisila yu wi school wi soma ni angi meba yu ala withiete wisila mathina ngi ni zilete muno ni kwithia yu ona yu ekagwikala kubabya chimagwa ndikombo numba bandu ngekala bulu ayu nipo kwenye balose yeto kana bani kwene kwitu ana nitwambio batia nundu wo bani kwa mamonge wakie winenge tha kwa muceceri ichika no tukwate mbesa tuto no twa nya ilobi kinata ari wethia ithe nonge ngi wangwatie yu wethia yona kwekala bandu be wingi wandu sune thina wethia ona yona ndikala plot nundu yingekala plot muzi nundu ilipa kulongo bua nola mu sianike no thina bandu bakwanika ndianika nundu plot wekala andu ingi ina kita kwetenga no kwekala abya chimako na no we family no twanite ndingwa kebeti nundu athi no wa approach mondo labda wenda umutoa mone na kwata yando lakini wethia yu athiona thi nowe wekitwa kwata nzia ithi oya izombe onyu mene kelongo mene yeno ngozu ni mena kuso kwata makwani na katika twase huku katika nge serikali yokie si ametioko konisi kanabe mundu wetha labda wa approach utethesie na kwa ndiata yu mundu la inendie na mundu la nendie wao kia governor wa kula bdoka muelesia aka no mundu wonio amasi yani o mundu tu mojimo waku wa mu approach kamwe no kwenda utethio inaendie kwa mwengi wondia amwithia nethia thukumi make mambia netie namba ya kwa mojimo kani meko kwa munenge na maira na matie namba nete la neza kuona zimu ngukuniwa na mkwesa kuona zimu yuno mabwila na umievu na ndio ofisini wa Musimba Musimba nethia thukumi make huko kube no tembe angete ma ofisini yani ndembete muno Musimba na thio ofisini kwake na thina nethia thukumi make mambia netie namba na nyina tie namba nyi mambia nini nikale Musimba makangonia zimu ne kala neza kumeza kuona zimu ngukuniwa inamba kuweka na nundu ni sinite na weselete munombe wa miaka esu aweta 28 ni ukule weboloto na kwithia wina kwa labda mundu la yu kwithia elo elenge wolo kubikiwa nenge weno wina utethio ukule weba kula kwi mundu lo kwilo elange we yako mundu lo kwilo elange we nakwa ko kube wendi wako ni weba ni wendi wako ni endonyo onetethio besa isi kwendekana kinara nepe wewe ni mbesa yanata ilimana 50 nyenepe we nyemotati apwe na nyengabonye ona nigwiza otethio wangi nundu nyemotati nyendesekete munundu paipandu ndathi ndao na utethio natomo muteti no ailesengewa yake ya undu uikalete maisha mathina kumaila wasiwe yu ena miaka 28 na kumela wasiwe ambise thinono ena ukuwa mithenya 5 na kuma mithenya 5 kukovikia umundi bado muteti cho chake kiyisilanzia ila ya kawaida nzela ya ilete kithia wa kana chumila ebune na pisela yu kuona nibisa itona kuthine kileko chaku lakini no tweet kilianika na tukuonie vala kana thino la muteti withite na vala cho chake chumila kuma ila wasewe kukovikia oyu na ne wangwenda ni kana muteti omabiko ni kana withie ni mona ombola tunendo moni ombola na wimailese kana ba unibo cho chaku kithete kibitila na kwaku sese wa channel kila muteti okwenda ni utethio wakwa naku ni kana withie ni wethia atonya kuthinikiwa withie thina u ni wathela na yikala maisha make ma kawaida ni kwithia otondu wewe aiweta kuma yila wasiwe niyo mamake methie mema kwatanu
na kume bindane yuyo nde ethite aibitila thina o na otondu wethia aiweta ndatonya kwithukumia wo mwene nundu mbenda ukilia kindu kito na ni waweta kana ona kutwana kwika family ni thina na ena miaka 28 ona ake wo mwene no endewe ni kwika family yake muteti ni waweta kana ona no ende kutethesia simake nundu yona batwi mbetiko ni bandu ithe wokie kumanza kibalua asubia emosioni kana withie ni wakwata mbesa utonya kuitithia mwana wake na muteti enda 350 ni kana withie thina u ni wethia utono thela na withie no ethie atonya yukwika cho na nzela ya kawaida muteti ni waweta kana na skulu au me class cha kana nundu wa mathina ala wabitila skulu mathina makwithia atekala nila na ciana ingi mathina makwithia ona aratuma ndu na ndu anyanya skulu mathina makwithia ona atathauka na ciana na ni waweta maundu asu ndala wisileta kumela wasiwe kukobikia oyo na niongwenda tunene na muteti no yupi kanoni sawa otondu mwana kiono ithite esilete thina mwingi muno muteti ndiise wina ukolo ibo labda kwala meobike wanenge wa kwala mobike wanenge wenu ukolo omwa nendo mandethie ni muteti ni itwe ni twawakinata ni itwe ni poe ni jogia maisha mako withia ni mundu no mo John zile wala kikisila weka kawaida withia ndi kumile John bu nundu wosonyo ona mundu au mile John bu ayo mbio mundu neza unyo muteti ni nguboya nenda ni tetwe ni besa yusikwatekane ni muteti ni tungewa kindu ke icho pala na ile kuthichoka pala tuombe wane ngai mundu wala kwendela chono Moisangile wa kwithia wili atano isao kabona kana pe ondo moisangile wa koyu ona kwe malunda ya kwanza taichonde ya kwithia no ngima chapati musele ondo kindu ke makole ngaya kela kubinga bana kabinga ba withia ni kwa thina ni kwa withia yona withia ndi midi kutwa hospitali la yiba kubimetoke usune thina ngiri wangwa ati munene pyu yona ndiye la kuyanga bona ndo mundu weza aka yakabona neza olewe munini na labda kwa ulo kusiaisia ni labda namba ibayule tona kutuma mbesa ni kana withie ni wethia utona kuitwa namba yakwa ni 0740 12 61 27 weto mbola ni kana withie the tona ukwatikana asia ni namba iba 0740 12 61 27 Naindi netwendie muno kukwatania na ithe wa mwanake uyu kwitwa muteti ni kana withe nitwa mona sabali yo undu ithite yilie nundu ni thina wa mbisi kuma ila wasiye mwana o wake na ni watu kwenda ukwatania kwa mwanake ni kana atuelesie sabali undu ithite yilie nundu wa kuthani sabali ndasa na sabali yina tei mwingi sabali ya mathina maingi ala mwanae uithite aibitila na ni wayu tu kwatania nake ni kana atuelesie undu methite mayikalanganga so na ututavya masieto maku na palosia iwe kwa isieto anetawa Jimmy Mwatu na nchaiwe utuini wetawa Mulele Mulele ko county ya Makueni thino wa mwana nendo utuelesie wambi siapa thino wa mwana uyu kwambe sikumereria kwa wasia wao nigo wethiwe na mathina ma no ni kuma lakini nde kwika cho isu ni tina wa mere na yana takana miaka yana ta isu ni tina wa kuma kachawa yani kufikia kufikia kuma mwana ambe kufikia mwana wa kana nivo mwamanie kana mwana na thina tutwamanie kana mwana u ena thina ondo no kuma lakini nde kuthicho nde kwika cho na yu itina wa mere nene tano kuni wambi ya sabali ya uiti tuelesi sabali si ili ata sabali sio ya ena thina ni kwila chambe netwambio thi hospitali la yo baba kuve Makendo na ela twaendie Makendo ne twaendie tuona ndakitali twande kwa kuona ndakitali atwaitwa amona ela twamonie ne watu eleise atwa kulingana na
hospitali su kiwango kilaji hivi kisha kumana ni thina mwa ula wina kana kau ateka twa hivyo Masaku hospitali undo niko gutona kwatekana x-ray utona ukunwa ini kenda ma nikathina wako ni chao na mwai Masaku kuma bau ne twaendio Masaku yabokuwa twaendio na thina nundu kone kaya wesa idani kai kuma lakini kai kacho wathi wapika Masaku twabika Masaku nako nela twabikie Masaku ningi twaendie twai otobya laini ondo baba na ningi twale chate na siru nela twale iseni twayo mwana uno wako nawa explain kende manike tenda bala wende no wewe yake najua ela wako ni explain ne watu kwa explain na hiya kuno explain na akuno explain ni kuonekia kana mevi yake ni mimilanu ukenda litona opiteke na Masaku yu kayito abui tunakuona media na thina kana kuma bau baendiata yukuma bune maisha kana wowa muthembosu kutoneke yake na hata lakini baundu toneke hapo kulingana na kiwango chapo bisa mai makuna lakini ukithea mai tona kuitia hapo utatua thina kuma bau yu Masaku yu no ambia ingi vanga zavali ya Kenyatta yo kuma bau Masaku kulingana na utopesa la nayo na tunundu twayo tunini yo twathina ningi ne twalikilonga leo una tuilikana twaandike walwa ula tutwake na na twaandike walwa ningi ne twaendie twalikangale twathi Ilobi ela twaendie Ilobi nundu ona Kenyatta ndese bala kinesa ne twaendie twamona bro wakwa Stepmother na mwelesio kulingana na mathina ndu maile wakana na mukule na mwenu ndu imbesa ila ni na chunta cha thela pati wa kendo ketema no ketandunga kumusi kana no twana mandi okendo ukethia besa okethanisha misheke na hata na ukethia mwana ne twa no athia mandika twana ikana na kato so ni mwathi brother no akumanzia kendo brother mandi ye mana thandatu una mukule mana thandatu ai nime kuita mwana na maindwa kina ambia nengo tete munini ndo athukuma kwa Kenya basi ambia netine tamwe ndo mako tamu maze mpaka hospitali atuma mpaka hospitali kana tatukuitwa ningali ya kampuni la athukuma haya mwabika Kenyatta mwana tio uweta ino mineta wiki kana yena melena yana ta yusi na kwa yusi ni murana ousi wa katano kumasiawa kuve mwana wembe se thina kumasiawa thina wake no kumasiawa na Kenyatta mwathi mwana ndagitali ni twaendie twabika Kenyatta twitandikwa kadi ni twende tumone ndagitali munene nela twaendie kula kwenda ndagitali munene ni watu ye mwana wo atoneka ambe eketwa operation ukethia methi ino ne kata methi imwe atabiuse Masaku kana mevela nete imwe wabu ni mutetheke abo evela nokwe na wethi abo no pe ukue pinta mwana oswa eco operation mwana oswa ya kuno x-ray ingi ni kana confirm kana niguo nela wosiwe ya kumwene ingi ya kuno x-ray pone kana ogo methi yake ne memilani na ende wauno watu iwe netweke saini kanda kata operate wewe andie no kanga mande mbesa ni mutie na inyo mutia yesi yu na kwa thio uyu ekwa operation methi ya vela nokwa na kuenuka
nenuka Kumanza mbesa. na wale utonge wa kwaguo kwa operation nundu ekilwa ba waumelwa ba no unge waumelwa ba muju nundu nduthukuma ula uthukuma kila wanyo nini je thani kendo gitwana gwika cho wetha kimelawa no kenda yu ambe kuitwa wese no wekata ni wapikie binde cio ya kutungi uno nomba kawe mauite kundu kweli uko kakukwatania umete unomba kama thime ni mathimie withayo kana ndwithayo unotha we mwini nimendie mathime ni kana mane withayo go kana ni muku la mathimie ni monie kana pesa imwe ya ingu na matila na yu maumilia pa ni kana mambe ende kucha isa ni thana ya kukwatania ingi yuko mabuwe ine wenukie kukomanza mbesa nenukie kukomanza mbesa na wele nuka ninamutie na inyawo namutie na inyawo ju noka kumusi noka kumusi wethe na chombesa sio na tena na tato kunena na bro unge wa thukuma lakini wa twache matae ni na inyawo amande mbesa usaida ni nathi kuiva mbesa ila chendeka mundu kaendeka ngili 58 nikaenda withia ni wa nino awe ningi atano machangu ati ni wa ndethi cio balotona ni kwithia nitwandie twaitwa musisya nake no uchukulinga no nduwilie na ningi acha ambia no ukondebe mbesa icio yu etina wa kuiva mbesa icio yu katika kulingana na ndagitari yu akwelete yu akwite mesia esia alafu kuma bauju mamutungia sela nzia yake ya kawaida kana mamutungia yu mamukwata ningi nundu withia nthi wa nthi anapo wa nikenda moke makwatanio ba maumilete ju ba ile wambo juma mutungia nzia ya kawaida juma mutungia nzia ya kawaida nikenda ju ambe onewe iya withia no ambe kwika choke tio kana ningi ndona kana keka ini Tio kuonga ningi no kuonga juju kuma bau netwandia nake tutazishakana twethia kweli nikambe okwika chombola ata nikekwalwa muno nikekwalwa muno na ila twakachiche twamakule na wona katona kwisa kwisi kubuto watende matu yane mama tutaja no kupike mami neme 3 kila kindu chonthe machaisi ni 3 nikaenda wese thani wa confirm kila kindu chonthe kisa ke moko ne mo naone ngi makasia isi na matu yakana kesa zuni vinda mimi 3 mama athete ya tala na usu ya kile bill izu ya 58 na mwenuka na twenuka yuma motabia ata okay usia izo moka nenga yuma kasia ize yuma mwete memusia isi amba kava ete isa matongenze ya kawaida na uni wo kwaendie mama tongenze nze ya kawaida na tonge wa kayu ni twamulatile twamulatia athia kati twaitwe waine ni twenuka nake lakini you amutite na inyake kwamba kukawe so you after me tato you amalati wawaza mwana wethe sawa no tonge wenze ya kawaida you akile ambilo na yumwenuka yu twenuka yuni wokia mina nenge 5 bamuti musi yu kila kiyo kai na cho yukate kwikacho ni chaole kile kujuka ya yu ko kai kasio nikeka chone soke taida kaina tena lakini itina metena 5 wiki ousuambe
la methi ni amila ningi ai yu mwana otizikaya kakweka cho ingi ateno kana ko na ndo kamina mele ne tano kambe za kuya cho ingi mukazi wakangi Kenyatta ayo ndongi na twala tia undo tutona ninge twakae to hospitali inge Makendo twa Makendo ayo tete tutwayo Kenyatta wala kana yitea na onenge na aliko na ko bombesa na katwa hapa mune nyango Kenyatta kabi Kenyatta watu ikaju kwa kweli niko nimemila nwengi maandia Michael x-ray hatu kamethi no ne mila nenge na mama yeko na teto no mila na ingi ju nikambe kwikalu ya nikekwe ku operation na kayamba kwikalu mumele bala banza ila ingi both side ngali kwenge ju mundu une woma na woma ndo tongelela wengi yakeli hata mwange ngali kwenu ya umelwa ingi ba umelwa ingi ko ewo mela buri mande ana ukaita ende nikaenda ela methi je kata yume usi akana kanini tondo mona ya mundu mwima jukande ya ona kuitwa ingi kande ona useiga methi no yume kanda wethi ya tonge waju ndiete chao ende ela kate miwe ke kalu ne mo me senge bandu taba me yile o masaisi o me sayo kaya mina me nge tatu o masaisi ai mo me sawa ma cha ye kamla mi ramba sibitali o masaisi we indo ambio mati okune inya wendo ino aje mbaka nambo mana matokeo ni chao kwesa kwikwata uno ndutono matia utesi nimeumine wa kana mekuitwa kana mayeitwa niniwo mambe kana ka kuno mekuona nundu angarama ndika ingibe muno kana ka neke ubute wa na kayenda kambe kwikala methi sumbaka je kata leo mepiweza kwethia ana ya tongewa ndi tana tena makulia najui pa mummelete paje tana teno keda tona kwikata ibinda ya chona nuisi ni mundu timbui chogo ninge ni mundu timbui kwambui no kola no kaya kana lakini nundu ni mundu ni mwana yue akekalata mambia aje yue akatumia chindu chiko ta colostrum back nikaenda wethetha nicho chauma kikali kabuna chali kakikekale nichekata ne waumya kani kuwe chetha ka weke akangi nikaenda ndakapie nundu cho nikebeba cha na nyana ya ndi to kana ne namo ngwe na ne ngwe lokana ndo makwa ne lokana ndo makwa tuyoka o twende clinic nundu ba twikane twenda clinic bandu ba mwai akasisi mithana malana kwa mwai kila wiki we say there ne watu waenda masichaende hata hapa ile hata kama isene makana mato no mutongia kana mai mutongia yibo ni watu na kuziche binda ya sa moto wake la wiki moto wake la wiki aje Kenyatta na safari dina tena mundu mbesa tembo ndekangyo anobona yo miaka yana hata yu mevetu yu twaje ne tuna miaka 20 medelo owaitwa hospitali twimutwa hospitali twimutwa waingi kamutwa yu okana ne bawethia ningi no abikisha kiwango tono school aino na mwana no ende to school oilio hata ailio una ndele cha alimo ndaka ila sana ila ukana na ingi ndakesoti no bau kana kuthera nina atatie kumutwa school yo bale ta ngukoni amana yu ila babikiebu wethia mbesa bwite kona ane thia na bwangwe
ningu tabala ni nundu nona mbio tapamwe ningi nundu wa nundu wa tikiti wa kuma bu wa kuma makendo kuthi Kenyatta wili kaila stampu itumbiwa ni mbesa kuthi kona ndagitali ngi ni mbesa wethia pena maundu mena wetu mono na mena bina na ningi sabali na wondete Kenyatta pe ona thina no kwithia wondete na no wesete kali akuni ngali ile kuita biria ile ingi pai na thina monene ni kwithia no mwendete utakuma ba mwebika kiboko umigwa thau nundu wa ula ubyubu na muke ni kwithia ngali ni mwenyauni mutungiane wabubu na nomba kana omukeo uwo byubu ndole akumelo bandu omelo bandu ese andu mambe kwathimo ase mambe kwathimo ambiria na mekwacha tumia kana umia mundu weba adia sapale ya twalikanga ale taitano kuma ba kuthubika kana otwathi tubiko bandu ambiria makaeto thina myatinje kwenda ngono una ndwe mundu utawa na wakukia ndutona kukia nundu nindu isi utona kukia ungi yu ila wokia ndikasi sukulu we so mana mathino asusu wa Kenyatta kama mtu wa Kenyatta yu kabiki jamani ndakita ni alimu mambia we ndena wingi bi teno ni mwingi nondo ila mekelasini charata kuma uni thina muke wo oma ni thina na tuyo mena mwana waku ni to mwenda na we no kwenda lakini waitona kani kwithia yu hati mbaya tata mwalimu no mabua athio takuma icoka no sisiana nembale ni utino no wesi ati no la mwethe no acoka ngi tanyo kana wo umanza pamethia mundu yumetenza na kuno sisio kegwa thina so yumakuya mambia na mwana waku na mwana wakwa lakini niambe kwikala musimba kanda sizwe na class yacha modati klasi cha kana so you aume abu klasi ni cha kana aume klasi ni cha kana kumabuyu ende kukalona yake musi kumabuta ende ana kukalona ko musi otu mutwa o Kenyatta na inya toka davika bandu ya mbesa china thina yuko ende kakula Kenyatta yimethie na inya woju na nyendetiwa ni noto imbesa china thina tikiti isu ndoneka awese na mundu wa muthema no mbaka wese ya peona thina nundu cho amino ano wese kiumo kwa mituke keje kwigana kejuma nde kwetha yigu wele ya mo kondo bwe na thina no ni sabali thina bina na mbetu chuo ende ndatika ya moja ende ndasio kwacha ndatika ya mwiso ndasio kwacha yu ni mando ndona yu ndeto ya muthe ya Kenyatta mama akuyata ni kana mwana wa thina watetheka ndeto ya muthe ya Kenyatta ndio mambe ati mwana no nene bi na me apena thina school ni kwithia alimu mayo mwandati lu nundu ni hatari kwa ciana ile ingi ni hatari kwake ni kwithia kukumumia ba kumutwa Kenyatta panape maundu manape ndukana pena thina na nene kale na mwana wakwa waitwa kupigia kuitwe kala hapo ndio kama ni kondo tona ikana na na yo pamena kwe kaluma na ko ina mbia kwe kala na kyo bamu ne kala na kala kino ya dia mathi na maingi ni kwe dia yu no kwenda kwika ndekicha aya bala we utana kiwo na no thina usikiwo ko makendo no cha ni no se witu ba no angalile ndingwa kiwo sasa witha no mpaka ni manda na kiwo kulaki kwanza hicho kitumi na ndiye naona mundu ngia ngombo ita mundu yo wethia nondu kiwo na thina na thina na ina taba kiwo ni kenda wite amuka ndethe na thina nondu saingi wesi ubyubuzu wani wala weka chono mbaho sedia ukekalangila bubu no mpaka uketha no kwathimwa nondu wa ula muke wa chao wacho na wela pinda ya samu de na mathina maingi mono na yo mbai yandi
yu ni wangu kulia inde to ya mwiso vivini kana ndoenda kinyata kusiwotu no wenda bado yu twache mwai muthelu niguo maendete nenyake na ndagitali autobisa tandato ya mutheyu ni akuiyata ni kana withio mwana waku ni wateta akuye vende kana cho ambiye mwana wakwa niniende ratu twende tukwete mbesa ciana ata muteti ngili mana 3 na 50 ngili mana 3 na 50 ni kana iya yito vyo hapo itunge wanze Yesu wethe aichota mundu wa kawaida wethe no aichota mundu wa kawaida na tweku twimwesilia ingi tumwesilia mboyani nikaenda wethe onake ni wezi kwesela mboyani ngai nake no ekara wethe ni thina waivo mwana unga ino amwe ate no ekara no wapo imwe ate uchoko juta mwenge bandu bangi wangu ni wezi mundu ate mwangalika na ate mwangalika no tayari da ate ko thina ayona ndo niwe ithe ya mwana kyoyo na nene seno tembere savale nda sana mbito na netwize kwanga iba yondo tatuonekana na maisha atu ikala nundu wa kutethani na mukamba sia muwe kandetona ndetona nene seno wendewe muno mwana wakwe kata aitwa hapo nundu ya muku no tethio munene muno mwana wape ndungi wikakana kila kindu chonze niwe ayo ndungi no wena ndu wika no museti no mwene nundu ju tawona ndato no tete maundu ametu wena ukule weba kula ku akenya ala mausia isi kondo ne makulia kana wakutethesya mwana wako yo kula neta na ndo kulio kwa andu mangoya ulau ethia ni matona ku ndethesya kumutethia ukethia ni wegata ni waitwa atwika o mundu ta mundu nundu jua iliu bethe na munene kuko andu mangoya ulau ethano mautethesya kwata mpesa ta ciana ati junundu kwa hivi nda bala mananda bile no sio jundise utona kana matona kwita mongeleta ningi maisha matoyo maende to mapindukite ju no tambete kwita tutona kweka ati kweka masabu membembe kwa asima ngili mana 3 na nini ngweta sawa na twinawe kwatiwa kana mbeza tuni si ukwatikana nikana withia mwana waku ni wayitwa withia noe kale maisha ta mandu alangi withia no athicho aitumenze ya kawaida nokwithwa nake omwana ni weyunga na withia yo anoekia mandu make omwana ata ukutegemea andu ila usio muno kwa ngai na kwake nundu ni thina na ni thina mo nene ti thina munini nundu ona ni ndete bandu nombangetha na thina nya wendete bandu ta ju wendete o kumantha ni chao gito gutona gwika tu kumutethia nacho wesaithia tena mathina maingi muno wewe timu yani ya thayoni unakuta muzindo imwe yani ai timu yani sawa twinawe kwatiwa kana Kenya mami na kuona kana kuigwa wasi wako kutethesya mbeza swi kwatikane mwana waku aitwe kala maisha ma kawaida atetheka witha ne unduma ne utani kwako na kwa ngai na kwa alangi undu we mupo mwana ti wa mundomo ni maumu meva yala wizile to tamusi mwana maingi nundu wazija ina atiye musi ni ti kwakwa pawe ka uzukumo
bane ka uche chamwe no ba ka mande kendo ba gube nundu ne baba gube na paka toka le bondo no kwa tiankale kwa ndo ke ne ambichaba na ndo na ko no andu ke no mande le tena para tikito mo to hospitali ke no wai tika lakini we say that mama isha mena tena mena tena mwingi mo ko withe to yuto kuma mutse yuba kwa mondo ko mutse isia no ko mutse isia nundu na kende ba gube na mutse wa ko no we tiwe na kendo na maumwala make mamusi wake ne kwithia isiana chake isome ilugi na isome ilugi nake no mome na wakuya na jali asante ko yuwekala akwetikile yuwekale bana family yako ambetikile ne kale bana family yakwa one musaisi aninge no muka kusisi sawa sawa. Isu ni story ya Jimmy kumela wasiwe na yu ena miaka 28 you can imagine na ebinda yoyo onze kumela wasiwe ethite cho chake ke yumela vau na ni thina utona uthinikiwa na nundu muweka ndetonya nena kulia kwa wonde ula yuwilo le channel kicha masi twithwe twema utethio kwa Jimmy nikana withia ni wethia atona kwata uiti ula wailete withia ni wekala maisha make ma kawaida withia ni wathukumia we mwene ona ni watethesia si make nundu kila musi wonde ni withia chenda asia mwana amweye na aibika bandu utona kumutethia lakini uko maisha ma Jimmy maithita mataile unondo yukukobikia umonde ena miaka subado etegemea asimake na tikwenda kwake nundu wa kwithia atena vina emena atatona kuitethia we mwene nundu wa undu muona ebune yake ani tukulia kwandu mango ya ulau na ate ima channel kicha masi mawe tu musangie tu manzie mbesa uspe ombeza siako nini siku ina nzambinge kuile nesa lakini kinini kila ukwata tutethia ni siku tethesia Jimmy nikana withie no akwatangili isuwa wetamana 350 withie no akwate uiti ula wailete na ndeto cia muthia kwa kujimi kwa ulo kwiloele Tacha kwa cia muthia yu ni kwaziyu utethio zine tethwe na kuola yu ugwiwa ena ngoyo lauwe ndu ni wona bizozi wako endethie na nundu nyende thukumandi ndao mana ndie no wezo ndono kwimanthia yani undethio kiloko ronza kundethia nacho ona umbono unye ndiaeza kwaka ndi muzi wakwa na balango maano bandu bailio na ibyo kwikala ukwene yuwithie inapo yote kila bandu bonde ona onetha ni kwaki wani yake wanapoa withie ni na kwakwa withie yona ngatwana no nete family yako kwakwa asante nundu wa ibinda yako na ukole wito netukwatia ni bamwe tumutethesie nikana withie ni wabikia kupoa na Jimmy twendo kwendea ibinda sio na oyekwatia ngai nese wisilite ibinda yito monota mondo anese mesile withite na mota mondo lakini kwa ngai ba yundu tatondekana ndwenda kanisani kwa ngai ba yundu tatondekana na tuikie kana mbesa nisio kwatikana na wikwato ichula wailite na indi twethi watu akwatiani abo mwana ake muteti Jimmy watinda naye kuunga likosia makindu na ngewa yake ndio natuandikie kwisila kwa email address ya thomewamasi@gmail.com ketha wina undu waku bado kwenda tuwe yaba na maybe we muito no ketha ba undu tona utethekea ikitha kana no atuandikia kwisila kwa thomewamasi@gmail.com endea now subscribe endea now like endea now share na twithia tuendea na ukwatiania bamwe nyenita wa Masimawia na u withome wa Masimawia.